Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Ke Jingtohkit Halor ke Jingshah Thombor ke Presiden Jong Keseng Civil Society Women's Organization ke Kong Agnes Kharshiing bat ke Parat Khot Jong Keseng ke Amita Sangma ha ke Praterik Unai Wing mentau Snam Arja Karpra ha ke Shnong Sok Shre East Jandals District kelajandap la kumba shibna shiteng menta Henry Kipulet Kimpat yo ban kemlot ya barok kibriu ki badan kti kentop ru yo wei yau bala keno bau dei balai lam kman uni damon chulet ka Jingtohkit da ka kanhon ke belathong kerpang na ka bentakane hadu menta mene kadang ya syahman ban lom ya kisah-kisah tar halor kini Jingshah bat dang henne kasngi ka arpotrik mentau banai no pra arjakat pra Kipulet jong kini kanhon bala kle dau DSP uba Gilbert Marshallong kalalen ban yakendo bat ke Kong Agnes Kharshiing ke belong sibenta na kini Jingtohkit Hadin kini kejing kendo haba persang banyo Jingshah kendiat halor ke Jingtohkit nau niu he pulen. Handrai namar baki bor bahalor kimpat ajing bet ya u ban keren cikinong patai kubor. Kumta om semlala ban keren ya kinong patai kubor. Ngatrai kandon hi kejing ban kini kiba main hi kinri kin stangri ban ai. Tang ba nga syukurman hi namar ba le kum nomo. Ki don hi ki pulit ba baru but mene idangwan I pulit ba investigate basim ya ka statement jonga te ngal akarmen ni ibe intre hok but nga su si do let's say si don mo kata kajing ayuba kini gi breu kin persyang ba transfer no iki pulit iki ba bha iki ba ayu te nga syukurman ba kani kajing ini officer in tray ban pen isi saya kata kaba ayu namar ba ledakam dan mon high court ulong in monitor ba te kabasusi kalong ba dan na kita gibri kiba wan hanga kiba dan kti hang tu kidai jong ke party but ni kermen ba kanum don kum kata kajing tuklar but ladaki tuklar ngau iti pulit piden kem Ha kajing keren ba ke Kong Agnes Kharshiing pat menta balak ham yo bor layat ho kambania ro halor ke Jingshah ke belaja ha ke Praterik Unai Wing ha ke Snong Sok Shre bat khamtam habala persang ban pan pulit ban sentran langiki hendai nakalang ki pulit jong kelat rambai police station kem semlala ban ai pulit pahara yakini ki arngot kilong kemi haba phi kwa pelong party phi I ki bri ki thomi ki kinthai kumni phila dewan kantaj u si sendon hendai ke jing bomle ka pen I ba nda shong syukur hi shong hapo ka bor hi kilong umju kim trei hok kajing trei hok jong ki kamdan bat ki ailat iki briu betrei kam sniu te habau ta ki briu ki digi parti lang te pin ICBI kum no nga so ngi sngo boleh ngipan wat lang im ju ong ba bon nagi ki don ki pulit jongi ki ba trei hok tabangi ui ba kim ju yo hakataka position ke sya transfer no sya te bodai na kataka daw ngi sakwa ya kataka CBI te lada ki trei hok bodai kini menta ki ban trei ban wat te ngin sa lap hi kita ki iki ha ka bedai bat ke kanhon Tohkit belathong dak sarkar nakaleng ke Kong Agnes Kharshiing kalapan pau ba kamhon satya yakini ke Jingtohkit bat ke kwa ban Tohkit yakini ke Jingshah bat yakiwe di ke Jingshah hari luam jantia dakatnat Central Bureau of Investigation Hakabedai pat halor ka jingbam pat weng shua shipor ka NPP ya uni damon chulet na ka jinglong dekhot jong u hakani ka seng kanang ban khoi ke Jingtohkit nakaleng ka Kong Agnes Kharshiing ru kalakren halor kani ke benta kat ni ke jing phiu I nak tu mobile berit juslam ka kem layu I berit beria step avan kem tehnrei kumi ni ki kes haba ki kit doyong bean phimut ndon matip se hanrei kamut kadon lang
Kidon connection bah. But they ben wat bah. Play seong ICBI nama ki kamlong expert fi. Ngatip man kapor basi kit be ya na mining ki pajba pentip be te yang man kapor. Namar kidon ki beduk bopli ki ong ka kamlong shu ka Henry Kim Junut keren nama kisah target. Nama kidon ki pulit rufi ki belong in mining. Te hakani yap khat san ngut khat lai ru ngimtip kalaban tam te katu gede ke kam de mining pi kitrok ki bakit na ki klau ki kit be shi trok pila bunum yu itu ki brio Henry when the truck comes to the road ki pulit girum lam ngiring ngim sempan tulop ngisu yu kum kita ngi pentip ki pulit ngalaju pentip bon ngut ki pulit kitang trihong kisah transfer no hamlen nang ta gidan Lukas tuk kan thai gidan gue kan thai di utu bolong NPP utu chulet udon lang ukren gan ma yang te hadin katu benda urno hapo te labun be sho mo ngip shu mano te kabalongo ka bode kalong kumni ba syai kita ki pulit ke habangi kilatip lupa ba kadon kata kajing ya Thombor kum kini ki kani ka doyong rudang kem dang ngila le chalak lembai ngila khot pulit rudang tu Jingshah te kamut kadon connection te connexus ula shuship statement yang amene wang udang wat mentai uken sai namar ngan shu fi nadu mencum snem ngala pen kem ngala ongi pulit ban kem ki trok hapo mau ring keneng but phone uken sai yang ta kapor ken sai war te nga tenga ngala astu bumun pen keren nga shu ambe ngam kwa keren te bu no te ngala yo hadin katu bere ngala yo jingtip ba uni seu la berngem kenyang target yang bat ba pentip yang am tu kan te butu kensai kidang wat mentah kio phone hi kensai yang imat lali kita besakem yo trok am nama kikit palat ika arpusan trok te doyong tepik kesurokan sniu nalor ngapak ngong pulit ngong kipan calan umiran calan tu wir ithiet na tu mukun dor na itu wir ithiet usawan tu driver wan ra ta calan kawam don calan eru kadai blank tu te sudan tang kerteng na garu te habu fikit na jantia kasalan kawan kumno na po garu te kamut ka revenue jong ka state la shu duna kisa om don pisah te Henry kini ber kitu te preng